Fardc legela. Ni kuri uyu munsi wa gatanu w'indwi ku igenekerezo rya 13 Ruhuhuma 2026 mirwano ikomeye irakomeje mu bice bitandukanye za teritwari ya Fizi. Ni mu gihe kandi kuri ubu irucuru M23 yo ikomeje kugenda isura abaturage. Kuri uyu munsi wa gatanu guverineri w'intara Kivu y'Amajyaruguru ari muri teritwari ya Rucuru aho yasuye abaturage kugira ngo baganire ndetse bagrebe uko ibintu bihagaze, yaba ku ngingo zirebana n'umutekano ndetse no ku ngingo zirebana n'iterambere. Nkuko amakuru dufite abigaragaza, kuri ubu inyuma yo gusura Tongo, guverineri Musanga Bahati yasuye ahitwa Bambo akaba arindiwe umutekano bikomeye nkuko bikomeje kugenda bigaragara. Si ibyo gusa, turaza rero no kubabwira bijanye n'ibiri kugaragara ku mirongo y'imbere y'urugamba, cyane cyane turababwira ibiri kubera mu Minembwe ahabaye ibitero bikomeye mu bice bituyemo abo mu bwoko bw'abanyamurenge. Si ibyo gusa, turaza kubabwira iby'urubyiruko rw'abanyekongo rwasabye umwanya mu biganiro by'igihugu. Turaza kandi no kubabwira ibijyanye n'iwarungu aho M23 iri gushinjwa kuba yagabye igitero gikomeye kuri radio y'abaturage ya Walungu nkuko biri kugenda bigaragara. Si ibyo gusa, turaza kubabwira ko Angola yatanze itariki yo guhagarika imirwano hagati ya leta ya Kongo ndetse na M23. Turaza kubyumva mu buryo bwiramvuye mu nkuru zidasanzwe ziteye n'agahinda. Turavuga ko Fardc yishe umukecuru ugeze mu zabukuru, bikaba rero byabereye ahitwa Irundu. Turaza kureba uko bihagaze hagati rurambikanye hagati ya societe MTN ndetse na leta ya Kongo yashinje societe MTN gukorera ku butaka bwayo nta ruhushya ifite. Ni muziro turebera hamwe ibiri kugenda bibera ku mirongo y'imbere y'urugamba. Aho dukurikiye bwa mbere hitura munsi ya video kandi kuri buto yanditseho ijambo s'abonner cyangwa subscribe, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye. Kaduhere ku mirongo y'imbere y'urugamba tubabwira uko bihagaze mu Minembwe, turebe uko ubu bintu bimeze. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi hari imirwano ikaze yongeye kubura mu nkengero za Minembwe muri teritwari ya Fizi mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ari guturuka muri aka gace aravuga ko ingabo za leta zifatanyije n'ingabo z'u Burundi ndetse n'imitwe yitwaje intwaro irimo Wazarendo FDLR bagabye igitero mu bice bya Karingi n'ahitwa Bidegu ahatuwe cyane n'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamurenge. Ibyo bice rero bikaba biherereye mu ntera y'ibirometero bike uvuye mu mujyi rwagati wa Minembwe, akomeje kubera imirwano ikomeye maze igihe hagati ingabo za leta ndetse n'umutwe wa MRDP twirwaneho. Nkuko amakuru yizewe abivuga, ibi bitero bizagabwe n'uruhande rwa leta byaturutse mu duce twitwa Matunda, Bicumbi na Poezero. Ni mugero bivuga ko hari ingabo nyinshi zaturutse zabazoherejwe ziturutse muri ibi bice. Nkuko rero abari kubikurikirana babivuga, zaturutse mu Bibogobogo ndetse abandi baturuka Ibaraka bagamije kongera kwisubiza Minembwe n'ibice bihakikije. Ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa mbere 2025 igice cya Minembwe cyari kigarura n'umutwe wa MRDP twirwaneho nyuma y'urupfu rwa General Makanike Rukunda Micheli. Murambabarira ni ku itariki ya 21 z'ukwezi kwa kabiri 2025 nibwo aka gace kari kigaruwe nyuma y'uko hari habaye urupfu rwa General Makanika Rukunda Micheli wari umuyobozi w'uyu mutwe. Icyo gihe bizatangajwe ko yishwe arashwe na drone, indege itagira umupilote, bivuga ko yari iturutse Kisangani. Nyuma y'urupfu rwe ubuyobozi bw'igisirikare bwa MRDP twirwaneho bwashyikirijwe Brigadier General Charles Matama. Kuri icyo gihe Minembwe yabaye igicumbi cy'imirwano ihoraho aho impande zihanganye zishaka kugenzura aka gace igafatwa nk'ingenzi mu rwego rwa gisirikare n'ubukungu bitewe n'imiterere yako n'inzira z'ingenzi zihuza aka gace n'utundi duce. Nubwo rero uruhande rwa leta ari rwo rwatangije ibitero, biravugwa kandi biremezwa ko imirwano yo iracyakomeje kandi irakaze.
nkuko bikomeje kugenda bigaragara kandi biboneka umutekano ukomeye urahari. Umwe mu baturage muri aka gace yagize ati Karingi na Bidegu umwanzi yahateye ariko twirwana iri kumusubiza inyuma, intambara iracyakomeje kugeza ubu. Amakuru akomeza avuga ko MRDP twirwaneho igenzura igice kinini cya Karingi, inzira yose ihuza Karingi na Mikenke ubwayo, Runundu, Gitavi ndetse na Minembwe rwagati. Ibi bizatumye ihuriro ry'imirwano riba rikomeye kuko buri ruhande rurashaka kugumana cyangwa se kwisubiza ibyo bice bifite agaciro kanini mu migendekere y'intambara. Ikibabaje kuri iyi nshuro nuko amakuru yizewe agaragaza ko hari gukoreshwa indege zitagira abapilote drones mu gutera ibisasu mu duce dutuwe n'abaturage harimo Karingi, Bidegu n'ahandi hakikije aha. Abaturage baravuga ko ibi bitero bitera impungenge zikomeye kuko biba bishobora kuba bizatuma abaturage bagirirwa nabi n'ibikorwa remezo bikangirika. Iyi mirwano yiyongeye ku yindi maze iminsi ibera mu Minembwe, aho ingabo za leta wazarendo na FDR bagaye ibitero ku banyamurenge mu ntambara ifite imizi mu bibazo by'amoko, politike n'ubutabera bimaze imyaka myinshi muri Kivu y'Amajyepfo. Minembwe imaze igihe kirekire iri mu bibazo by'umutekano muke bizakajijwe cyane kuva mu myaka ya 2017 kugeza aho havutse imitwe myinshi yitwaje intwaro ishamikiye kuri wazarendo na FDR iharanira inyungu zitandukanye. Umutwe wa MRDP twirwana uravuga ko uhagarariye inyungu z'abanyamurenge mu gihe uruhande rwa leta rushinja gukora n'imitwe irimo wazarendo. Bikaba rero ari ibintu ibirego leta ya Kongo yo ihakana. Bivugwa ko kuva impande zombi zikomeje kongera imbaraga mu misozi bishobora kurushaho gushyira abaturage mu kaga, cyane mu Minembwe. Akana gace kari mu misozi miremire ituma kugera ku baturage mu buryo bw'ubutabazi bigorana. Kugeza ubu nta tangazo riratangazwa n'ubuyobozi bwa leta cyangwa ingabo z'u Burundi ku bijyanye n'imirwano yatangiye kandi ikomeje kugenda ifata indi ntera muri ibi bice. Ni mu gihe kandi kuri ubu nakubwira ko ibintu ni bibi cyane, aho andi makuru avuga ko Fardc yishe umukecuru ugeze mu zabukuru Irundu. Amakuru ari guturuka mu gace ka Rundu gaherereye mu Minembwe muri teritwari ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Aravuga ko umukecuru wari ugeze mu zabukuru bikabije hafi imyaka 100 y'amavuko yarasiwe mu nzu ye nyuma yo gukorerwa iyicarubozo nkuko bitangazwa n'abagize umuryango we. Ibikaba zarabaye ejo mu gitondo ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa 2 2026 ahagana mu masaha y'igitondo. Umukecuru witwaga Mukuza, umugore wa Gahota, bivugwa ko yari ageze mu zabukuru ku buryo ataragishoboye kwigenza wenyine cyangwa gusohoka mu nzu adafashijwe. Umuryango uravuga ko ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'ingabo z'u Burundi n'umutwe wa Wazarendo ndetse na Force Démocratique de Libération du Rwanda FDLR zinjiye mu rugo iwe zimukorera iyicarubozo mbere yo kumurasa. Mu butumwa bwashyizwe hanze n'umuryango we bwagiraga buti umukecuru Elizabeth Mukuza, umugore wa Gahota utabashaga kwigenza wenyine kugeza warugeze mu zabukuru, yinjiriwe mu nzu n'ingabo za Fardc n'abazifasha barimo ingabo z'u Burundi Wazarendo na FDLR bamukorera iyicarubozo mbere yo kumurasa. Biro bikaba bibaye mu gihe umutekano ukomeje kuzamba muri Minembwe no mu nkengero zaho. Amakuru ava muri aka gace aravuga ko ibisasu biri harimo n'ibivugwa bituruka biraswa na za drone zaraswaga mu duce dutuwe n'abaturage b'abanyamurenge by'umwihariko Irundo n'ayitwa Karingi, bigatuma benshi bahunga ibizabo abandi bagakomereka. Mu gace ka Karingi haravugwa isenywa ry'inzu z'umuturage waruri ndetse na hafi y'insengero amazu yarahari yangiritse ku rusengero rwa ATM Sepake mu muhana okwa Leveranda Mugenzi Gatabazi. Abaturage baravuga ko ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi n'isenywa ry'imitungo bikomeje guteza impagarara no kwimura abantu ku gahato. Kurundi ruhande haravugwa ko umutwe wa MRDP twirwaneho wageze aho ibi byabereye ugatabara abasivili ndetse ugasubiza inyuma ingabo bahanganye zirwana ku ruhande rwa leta. Biro bikaba bibaye mu gihe ibitero by'ihuriro ry'ingabo za leta bimaze iminsi irenga 5 bigabwa mu nkengero za Minembwe. Amateka rero akaba agaragaza urugamba rukomeje kugenda rugaragara aha. Ni mu gihe kandi bivugwa kandi binemezwa ko
ubuzima bukomeje kugenda bugorana kuba ari muri ibi bice ndetse n'abatuye ahangaha nk'uko bigaragara kandi babivuga. Benshi mu bakurikiranira hafi biri kugenda biba baremeza kandi baratangaza ko ikiguzi cy'ubuzima kiri kurushaho kugenda gihenda. Dukomeje n'aya makuru turababwira ko Angola yatanze itariki yo guhagarika imirwano. Repubulika ya Angola yatangaje ko yatanze icyifuzo cyo gushyira agahenge ku mirwano hagati ya guverinoma ya Congo ndetse na leta ndetse n'umutwe M23, maze ibi bikaba rero bizakorwa hagatangira kubahirizwa bikazatangira kubahirizwa saa sita z'ijoro z'amanywa ku itariki saa sita z'amanywa ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri. Bizatangajwe ku wa kabiri n'ibiro by'umukuru w'igihugu cya Angola. Iki ni icyemezo gikurikira inama yabereye i Rwanda ku itariki Rwanda ku wa mbere yahuje perezida wa Angola João Lourenço na perezida wa Kisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo, perezida wa Togo Florent Nsonzima Zigabye uhagarariye umuryango wa Afurika y'Ubumwe muri iki kibazo, ndetse n'uwahoze ari perezida wa Nigeria Obasanjo uhagarariye itsinda ry'abahoze ari abakuru b'ibihugu bashyizweho na African Union nk'abafasha muri uru rugendo rw'amahoro rwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nkuko bikubiye mu itangazo ryasohowe n'ibiro bya perezida wa Angola, itariki y'itangiriro ry'agahenge izashingira ku itangazo ryo kwemera ku mugaragaro rizatangazwa n'impande zirebwa n'iki cyemezo. Ibi bivuze ko ikirwa mu bikorwa ry'iki cyifuzo rizaterwa nuko guverinoma ya Congo na M23 byemera ku mugaragaro kandi bikiyemeza kubahiriza amasezerano. Angola yanagaragaje ko itangazwa ry'itangira ry'iki cyiciro ryo gutegura ibiganiro by'abanyekongo ahubwo dialogue intercongolaise biteganyijwe kubera i Rwanda izemeranya ko mu gihe kiri imbere ibiganiro byitezweho kuba intambwe ikomeye mu gushaka umuti urambye ku kibazo cy'umutekano muke kimaze imyaka myinshi mu burasirazuba bwa Congo. Angola imaze igihe kinini igira uruhare rufatika mu gushakira amahoro akarere k'ibiyaga bigari. Perezida João Lourenço azwiho kugaragaza ubushake bwo guhuza impande zihanganye kuba mu rwego rw'ibiganiro hagati ya Congo n'u Rwanda ndetse no mu rwego rw'imbere mu gihugu cya Congo. Iki ni igihugu kandi cyagiye cyitabira inama zitandukanye zateguwe na Union Africaine n'umuryango w'akarere bigamije kugabanya umwuka mubi w'intambara ushingiye ku mitwe yitwaje intwaro ikorera mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Congo. Umutwe wa M23 wavutse muri 2012 ukomoka ku kutumvikana hagati ya leta ya Congo n'abarwanyi bahoze mu mutwe wa CNDP washinjaga leta kutubahiriza amasezerano yo ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatatu 2009 ari naho izina M23 rikomoka. Mu nyuma yo gutsindwa no gusenywa mu mpera za 2013 uyu mutwe wongeye kugaruka muri 2021 ufata ibice bitandukanye mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, harimo kandi byaje gufata indi ntera imirwanira komera ufata Goma, Bukavu ndetse wanafashe Minembwe, kandi wamaze no kwihuza na MRDP twirwaneho. Imirwano hagati ya Fardc n'ingabo za leta ya Congo na M23 yateje umutekano muke ukabije, ituma ibihugu by'abaturage bava mu zabo, kandi ikomeza guteza imwuka mubi w'umubano hagati y'ibihugu byo mu karere. Mu myaka yashize habayeho inzira zitandukanye z'ibiganiro zirimo iya Nairobi iyobowe n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba ndetse n'i Rwanda iyobowe na Angola. Izi gahunda zombi zari zigamije guhosha imirwano no kugarura ituze mu burasirazuba bwa Congo, ariko zagiye zihura n'imbogamizi zirimo kutizerana hagati y'impande zirebwa n'iki kibazo no kwivanga kw'ibihugu byo mu karere bishinjanya gushyigikira imitwe yitwaje intwaro. Icyifuzo cyangora cyo guhagarika imirwano guhera ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa kabiri kiragaragaza intambwe y'ingenzi mu rugendo rwo gushaka igisubizo cya politike ku bibazo bimaze iminsi bigaragara ndetse bimaze n'imyaka irenga 10 biriho ariko bitarabonerwa umuti. Hagati aho rero reka tubabwire ko n'urubyiruko rurifuza kujya muri ibi biganiro nk'uko bigaragara. Urubyiruko rwasabye ko muri ibi biganiro byo mu gihugu rwahabwa umwanya
komite nyobozi ihagarariye urubyiruko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yasabye guhabwa umwanya mu biganiro by'igihugu, inatangaza ko ishyigikiye gahunda ya Perezida Kisekedi yo gutegura ibiganiro bihuza abanyekongo bose. Iyo komite ishimangira ko urubyiruko rugomba guhabwa umwanya ugaragara kandi rufite ijambo rikomeye muri ibyo biganiro kugira ngo rutange umusanzu wo kubaka igihugu mu buryo burambye. Ibi byatangajwe nyuma y'uko Perezida Kisekedi yakiriye intumwa z'ihuriro ry'abepiskopi Gatolika Senko n'iry'amatorero by'abapentekoste mu rwego rwo kuganira ku miterere n'inzira z'ibiganiro biteganyijwe. Izo nzego z'amadini zisanzwe zigira uruhare mu biganiro by'amahoro n'ubwiyunge muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu bihe by'amakimbirane ya politike n'umutekano muke. Mwitangazo komite y'umuryango komite y'uru rubyiruko yashyize ahagaragara ku itariki ya 12 z'ukwezi kwa kabiri 2026 yagaragaje ko itifuza kongera guhagararirwa cyangwa guhezwa. Ivuga ko yifuza kuba umufatanyabikorwa w'ingenzi mu ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro yafatiwe muri ibyo biganiro, kandi isaba ko ibyemezo bizafatwa bitazaba ibyo ku mpapuro gusa. Bagize bati turifuza kuzaba ab'agaciro ku bapatriote mu biganiro no kuba umusingi wishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro, nibwo buryo bwonyine bwo kwirinda ko imyanzuro itazaba inyandiko gusa igasigara ku mpapuro itagira ibikorwa. Urubyiruko ruvuga ko amateka y'ibiganiro byagiye bibera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aragaragaza ko kenshi inyungu z'abanyapolitike arizo zishyirwa imbere mu gihe ibibazo by'ingenzi bireba urubyiruko boherezaga aba Fdnb n'abayavarendo bakagenda bacanshuro bisigariye inyuma, nuko hakaba ari bwo buryo barimo. Rero nabo urabona ko ACTU bakomeje gusa nkaho bo birebera gutyo, nta kindi basa nkaho ibyo kujya ku mirongo y'imbere y'urugamba bitari bubahire nyine, ntabwo byigeze bibahira, ntabwo byabagendekeye neza. Ni nayo mpamvu ubona ko bitaboroheye. Mu bice bya Baraka ho bihagaze gute kugeza ubu ngubu? Ibaraka nakubwira yuko nyuma yaho n'ubundi basa nkaho bafunze Tanganyika, AFC nakubwiye ko yarifunze, abasirikare n'ubundi bari mu mujyi Ibaraka, barasa nkaho nabo bategereje ese baradukomandinga gute, kuko ntawabasha kwerekeza n'ubundi azamuka acaca za Makobora. Akaba nayo mpamvu ikomeye igaragaza ko AFC yakoze akazi katoroshye ku rwego rwo hejuru. Nubwo kwasiyo bahaganira iri mu kazi katoroshye nyuma yo gufungura ikirere, ukabona ko bakomeje kuba bakoresha indege isaha ku isaha bitaza kubahira wenda AFC, bitewe n'uko buriya iyo umuntu yabonye ikirere bisa nkaho isaha ku isaha yagukubita. Urabona ko n'ubundi bisa nkaho bitoroshye kandi bitari buze korohera AFC, ndetse yewe n'aba ngaba bitari buze kuborohera. Ariko nakubwira ko wenda abakomando nibaza hari icyo bari bukore, wenda bakaba babasha gupushinga abandi basirikare ba Fardc n'abafatanyabikorwa, kuko aka gace ka Karingi gafatwa uzi ko bagafashe kwa kangahe ku cyumweru. Ndi kukubwira ko aka gace ka Karingi ni ibirometero 7 kugira ngo ugere muri zone ya Minembwe santere. Ubwo rero urumva aba bahungu b'aba Fardc nubwo nabo bari gukubitwa ku rwego rwo hejuru, ariko urumva nabo bari gukora akazi katoroshye. Urumva ko aha hantu bitari buze koroha. Urumva twirwaneho na AFC bafite ikibazo cy'uko bari gusatira izo santere ya Minembwe, kuko misiyo bafite aba basirikare n'ubundi b'abahibu special. Udakina wenda ngo hano mu Minembwe harimo abasirikare, nta musirikare urimo woroheje. Yego, uzi ko hari kurwanira abahibu special, hakaba hari kurwanira abakomando b'aba Fdnb. Ndakubwiye ngo abacanshuro bameze neza,
n'abamayimayi bamwe n'intororwa ariko amakuru nabashije kuvuga nuko ngo abamayimayi bo bari gutegura nyine ibyo kugaburira abangaba ari nayo mpamvu bakora ibikorwa by'ubusahuzi n'iki byose ubona yuko bona bakumirongo imbere y'urugamba ho nta kikwasa ariko urumva ko niba agace barimo abikowaso ya Fardc na Fdnb ari metero 7 gusa cyangwa 8 werekeza muri centre ya Birindiro urumva muri no mirwano ifite icyo yakoze urabona ko bafite ibintu y'amatwara zikomeye nubwo bari gukubitana n'uva gusenya ariko urabona ko AFC ndetse na Indege twigana n'abasakazi katoroshye. Yego kugeza ubu kubikomeje kugenda bigaragara ndetse n'ibivugwa biravugwa kwitabwa muri yombi rya Eric Prince bizaba wenda niba koko bizarabaye abacansho batakiri kugaragara ku rugamba bihagaze gute kugeza ubu? Nakubwira yuko abacansho imbaraga zabaye nke kubera yuko n'ubundi kuva yaho bafashe Eric Prince n'ubwo rero bashize mu dajwi agariwe bafashe gusa bafashe navuga nk'ikegera cye akenshi na kenshi gufatwa kwa Eric Prince abenshi bazi yuko yenda ari iki ariko Eric Prince ashobora kuba yari yaje kunegosiya n'amakuru yawe tukagwa muri ikegera n'abandi bari bafashwe bagera mu 8 urumva nyine n'abakozi rero yaje kuvugana. Yego ibi rero kuza kuvuganira abakozi be ari nabyo byahise bimukuriza kuba nawe ahita afatwa. Yego urumva rero ntabwo bisa nk'ibyoroshye n'ubundi uretse ko havuzwe ukomeye ariko nakubwira yuko bagingaya hari n'abandi yafashe hari ikegera cyiwe ubwo navuga ko ari we wari umwungirije ndetse n'abandi bacansuro bagera mu 8 urumva rero abacansuro bakimara gufatwa abacansuro bahuye n'uruva gusenya intege zaracitse. Yego nabizi bari abacansuro kiba cyarabazanye ni ugutagaza birinde yuko banakomerekera ku rugamba mu bintu birize cyane buri abazi ubwenge bo barabati barakomandinga uziko abenshi bo ari ibitero by'indege bakunze no gukoresha badakunze kujya ku mirongo y'imbere y'urugamba ariko urumva bari babashe ku mirongo y'imbere y'urugamba ari nacyo cyabaviremo uko gufatwa n'ubundi bitari buboroheye abari basigaye bitewe n'uko bari bamaze kubona ko batariye gukorwamo kandi abenshi bafite amakuru muri Nord Kivu y'ibyababayeho bafite amakuru y'ukuntu bafashwe bose matete bagasuzugurwa kandi iyo Black Water mu Rwanda mpuzamahanga zirakomeye uri kumva rero ni ikintu kitari buse nkaho kiba cyiza gukomeza kwishora ku mirongo y'imbere y'urugamba abacansura ukuboko kwabo kuracyahari ariko barigengesera ku buryo baba bafite ubwirinzi mu kubirwanire yabo bo baba basaguma bari kuri za mbunda zirasa mu birometero birebire ntabwo ushobora kumubona yagiye imbere ku mirongo y'imbere y'urugamba reka impamvu ni iyihe? impamvu ni ukwirinda kongera kuba wenda bafatwa ndetse no kuba bakongera nyine guhura n'icyo kibazo cyo kuba bafatirwaho ku mirongo y'imbere y'urugamba bo bari ku mbunda nini zino z'imisaza urumva baba bari kure cyane ntaho baba bahuriye n'urugamba ibyo bikoresho bo baba bakoresha ntabwo bakigaragara imbere ku rugamba bo niyo mpamvu ubona ibisasu batera bihungabanya abaturage n'iki kuko bo nta gahunda n'imwe bafite kuba bakwegeraho AFC bitewe n'uburyo yabakoreye agatendo gakomeye mu gufata bagenzi babo. Yego muri Nord Kivu ho bihagaze gute kugeza ubu ngubu ku mirongo y'imbere y'urugamba hagezweho naye kugeza ubu bwana Safari? Nakubwira yuko abahungu batangiye akazi muri Nord Kivu aho nakubwira ko hari za Masisi mu bice byerekeza za Ngungu aho ni ibicika ni bombara bari kwirukana abamayimayi ndetse n'aba FDNB aho n'ubundi muri mu cyatumye
uno mugabo akiri n'amaginga yose cyane makenga aracyari Masisi ari muri operation zo guhangana n'ibi bitero byari byubuye. Bivugwa ko hari uduce hari amakuru atari yizerwa neza, hari uduce twari twavumbuwemo amabuye y'agaciro muri ibi bice n'ubundi bya Warikare ariko hafi na za Masisi. Yego, amabuye y'agaciro mashasha ntabwo ibi bice ngo byari bimenyerewe, akaba ariyo mpamvu ndetse yaba yarageze kuko ngo bari batangiye kubishwaniramo bamwe mu bayoboye ku mirongo y'imbere urugamba, ariko akaba ari bwo buryo bushoboka bwo kuba yaragiye guca akaduruvayi. Ubona ko ku mirongo y'imbere hari hatangiye kubonekamo urusaku rw'imirwano haba muri ibi bice, bigaragaza ko n'ubundi kuva yahagera bakabasha kuhirukana aba FDLR ndetse na MONUSCO bivuga ko yari yamaze kugerayo. Akaba ari nayo mpamvu ikomeye ku ikubitiro abo muri Afurika y'Epfo batangiye gufata utwamushye ngo bagiye kuzamuka kuko bamaze gukupira uburyo bwose bwo gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe muri biriya bice. Akaba ari nayo mpamvu ubumva ko ino MONUSCO bano basirikare bagera muri barenga 200 bo muri Afurika y'Epfo bahise bavuga ngo bagiye gutaha kuko nta kintu kibahagazemo, kuko bajyaga bakoresha nyine aba ba FDL bagakoresha aba mayimayi mu nyungu zabo. Ubona yuko Makenga ari zo operation arimo. Ni mu gihe kandi hano za Kibirizi hano ni mu Rucuro nyine naho abahungu bakomeje kurwana bikomeye, aho bafashe agace ka Kahumuru bahise bagafata ubumagingo yakari kugerwa na AFC. Ubona yuko Makenga abasirikare basohotse hari ikintu bari bumufashe mu gukomeza kwigarurira uduce dutandukanye ndetse no kwagura ino Kivu mu buryo bufatika kandi bugaragara. yego Bwana Safari, reka dusoreze ngaho ubwo komeza dukurikiranire n'andi makuru ujye kugenda utugezaho n'izindi update. Yego, namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe Rudendi bashyikiriza amakuru atosuye abarabana n'umutekano, politiki, ubanye n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere usonde sabone ntuzongere guca ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.